Kajing kena irung syaga round 16 knockout stage kalau boy syaga bukut tim kebakado banyak rung dari ke AC Milan hadin bakala ban penrem Halieng ya ke RB Salzburg dasau lanot gol kublai pivero ki klok jor ki bajos nonton ban sengap ki video ha ke channel de prolog ha kajing kun banyak rung syaga round 16 dan hado South League tim ki baklem dasarep South League tim ki baklem jam Bat South League tim baju ya rung syakarap 16 bat menta kasmai kila do rung ki South League tim ki baklem syarem dari ke Manchester City ke Bayern Munich Benfica bat ke PSG haba pai ke PSG kadai roga tim ke baklem pat syarem ha kali ki bon haba pai bat ki South League tim ki baklem yo tang ko wek jingjap kadai ke Copenhagen Victoria Pase kerenja bat ke klub Celtic Kat bagi klub baju pau ke bola dorong syak round 16 kedai Juventus Barcelona Atletico Madrid bat ke aja. Teplok ki tim bola dorong syak round 16 naga klub A larung dak Napoli bat ke Liverpool. Naga klub B larung dak Porto bat ke klub Bruges. Kat ban naga klub C larung dak Bayern Munich bat ke Inter Milan. Naga klub D larung ke Tottenham bat ke Eintracht Frankfurt. Haba pai syak klub E larung dak klub Chelsea bat ke AC Milan. Naga klub F larung ke Real Madrid bat ke RB Leipzig. Teperlok haba pai ke klub G larung ke Manchester City bat ke klub Dortmund. Naga klub H larung ke Benfica bat ke PSG. Kat bat ke jingyo tap gol Kylian Mbappe bat Umar Salah kidai ki hakmat ki balayo tap mar nyo gol. Ke jingyo lek kai ha ka Europa League 7 met kan long ke beitenat namar bon ki tim kini kun yalade banne hagerdan ke benengkong kenapa kini rung saka round 16 direct. Kat bagi babat hakerdan kebar kihab banyak kon ya round 16 playoff persya ikitin besyap hiar na ke Champions League na kata-kata Manchester United kahab job ya ke Real Sociedad Shibin kum juru ke Arsenal kahab ya kait lane job ya ke FC Zurich rengkat piwai pat kitim itang gini ingin si kendo pada kawai ke video kulai shibona